телеканалының бағалы қараушылары, сіздің бұла бүгін мен Сылпақарланы Мариям. Біз бүгін Байрамкулланы Анзор бұла бірге жаңы проект башлайбыз. Бұл проектіні аты Харким үйде сағат. Харким үйде сағат деген проекті бізні бірінші беруіне бүгін Борлақланы Фатиманың үйіне келіп тұрабызда. Борлақланы Фатиманы улу жашы да қызы да бардылы, алабла қалмай жанынан бек сүйген қайнанасы да барды. Қайнаны демеккесіне мені жанымдан сүйген аначығым, екінші аначығым деп алай сөйлешет қайнанасына. Борлақланы Фатима, сау бол бүгін бізні бері бұл жарық үйіне шақырғаныңа. Хош келгіз бағалы қонақла. Қонақла. Ашият, келгіз бірінші сізге сөз бір берейік. Біз бірінші неден башлайбыз, білеміз бұл беруіні. Гитче заманынан. Фатимаға айтып тұрған ма? Фатима гитче заманыңнан бізге карталарыңыз аттып. Сіз гитче заманын білдік ме сіз? Қалай танышқан егіз бірінші Фатима бұла? Фатима қачаннан бері болған қызығыз? Аны бір қапарын айтығыз бізге. Фатиманың қызы танышқаным мені көп историяда қызым. Көреме деп та бір кешере бар, ама көрініргі ұнамаған. Allah'ın buyruğu taptırdı. Allah'ın жазуы buyruğu. Антым бар еді, кесілері жаңызым болғанлыға, ол да керте дүниеға кеткен, Allah анда тыңды жерде жатырсын. Allah жәндет. Жашылық детеді, қызылық детеді, көлігіз күлмесін айталық. Allah çok razı bolğuz. Allah izatla sorun. Atam da budu, yaşım da budu, anam da budu, barın orna da budu. 2 yaşım vardı, şükür Allah'a. Birini 18 yıl vardı, birini 17 yıl vardı. Bir ayrı kızım da vardı. Allah nasip etsin barında. Sizine de anı da Allah barında. Ama bu canı yılda tileyme Allah. Beni tileyim köp kere kabul olur. Amin Allah, amin Allah. Allah sizge de ikine de icaz ucasın. Canı yılda oğurlu da kelsin. Çırmavsız yıl bolsun. Ama zatlarımız bar artınsıza kalsınlar, жаңы жылда har ne bize жаңырып, Allah tıngılı yaşa buyursun. Allah sami bektilerim. Allah buyuranı göre barımız kralға Allah tıngı versin. Fatima geçelgini üstünden bizge bulay bir jarık tavkel, bulay bir haber çıgayt. Geçelgini üstünden kesini. Ne o bir yol sene sorganım dala aytxaning Fatima. İki canı bula da aytalıq ma kitçeligim üstünden, aman canı bula da aytalıq ma dep nevetkening. Malayın çert de жаңыдан bir ayt şu. İki canı bula desem, atası sağ, anası sağ, 5 egechim, 5 kuyovum dep sразу anından aytaba, что menge 3 yıl boğanda ketken первый egechim. Menge 16 yıl boğanda ketken түз uldum. И sonra уже kitçeligim de ol meni. Фактически гитчеликтен уже күйеу да барды, неме да барды, жаңыз келін көрмеген біз. Sonra вообще человечествоны сүйген адамы мен келінні да күйеуні да барында. Неме иги жаны бла деп ана айтқаным полноценный, здоровый бір арасында керсіз сүймеклігі болған Алла семьяда өскенме. Иги жаны бла деп ана айтайым. Aman canın çerçin, aman canım bilirim. Kelipten beri sağışet durgan mı? Gece uçuklamayın. Aman canı деп садикке жүргенмісіз дегенде садик брузак, елден брузакла ел қиырда. Былай қарасаң, қарамынан тоймасса таула, бүтеу ариулық табиғат былай еліні башынан қарап бірді арию жерде жашайды. Ну ұзақ. Терезе ариуел. Терезе ариуел. Особенно кече горатқа қарағанша қарап, былай неме светледа жанып. Sonra не садикке бармағанма, не алайда менің теңлі, егештен туған қарнаштан туған менің теңлі вообще жоқ еді. Сен теңлі сәби болмаған. Сәби болмайды, ойнарға адам табылмайды. 4 адам бар елі мені теңлерім. Алайда Чапабла Солтан деп бір қарт кіші бұла, бір қарт қатын. Атам анасы бұла, атасы Хамзат бұла келімат бар елі. Sonra барсам аланы үйлерін жиған ойыным ол еді. Бардым шкафтың için бері тазалап, аны içine сүртіп, аңға жаңы қағатла жайып, кіржінні құру, ағачыны үстіне салмасша, Аллай затны етіп, Чапалаға барсам да алаға далы етіп. Sonra менуа бек кичичикле кесім қойып кетселе, Чапа мен неме Солтан деген кишичик жәндетлі босыл ала барыс тауышқалла, яллах. Ол менне алай айтайды, неме жылай тұрғаллайма келсе, просто так саби тауыш етіп, деп былай қышырып жылаған тауыш болмайын. Ла иляха иллаллах деп алай жылайын дейді. Sonra мені қойнына алып, башымы тобықларына салдырып, ол қарт киши, малай асулы киши бізге үйге адам қайтқан чинь атып кете болыр елі, мені жұққа санамай 6-шы туғанны учуз ете болыр. Алай болай. Hem gitçe bolsan Aman staranası oldu деп айтқалымдасың. Даже аман старанада да иги старана затлар бар ішінде.
келгенде. Ол эки мазаллы картакка сени теңлерин болду. Картаммалада, картаккалада. Беге аламат болгон. Немеде менге да Асиятка да кичелигинен бир капар. Асиятка айткан болурса капар, биздин караучуларыбыз була мени энтте эшитмегенбиз кичелигинен капарланып. да школда. Чырт киши эшмеңнен тартырга болмайды. Эшме болуп узун чачылып да неме түледин. Киши жуга терге болмайды. В общем, артык затны кичелигимден дунамаганма. Хар не орну була болга керек. Потому что мен картла була өскенем да. Нени калай болга керек Сенин несин теңлерин башкалай. Мен теңлерим башкалай эле сабилече түрлүү мүрлүү зат чыкканы унамайм мен. Биз ол улуу семья болгонубуз себеплүү ишибиз да хозяйствобуз да көп болурга керек болуп эди. Ол 5 огород, 5 инек, андан 5 бузов, 5 ат, тана, любой зат болгон эти. Sonra алай болса школга азыраак барга керек болот. Но аны үчүн карамай окурга да керек эт. Анабызга бар да ордунда тилип турга керекти. Ол да тилге керек. Бирин эттим деп бири калга болук түлеткесим. Ана малай строго неме дейт. Булай аны этчи деп айтмайт. Булай карады, уже сен аны айтканын этерге кетип барасың. Лай зат турмаган, лай чабышып алай барасың. Sonra неме карасам, бир күн экинчи күн школдан калып, школга барсам, Галина Исхаковна деп, аламат учительница, биринчи учительница малай иге окуганланы немеге картларын стенкага такканма деп турат. А сен ник келмей калдың дейт. Да биз картош салдык да не зат десе, иштедим да калдым да кеттим дейме да. Sonra алай айтсам, келчи сени энтте да алып барайым деп. Мапсаатта киши Алла этерге болугат деп билмейм, аны кандай бир адамлыгы болга керекти. Мен үчүн деп бир Сабини просто келмей калган үчүн алып барып, мени жаңыдан картка түшүрүп, жаңыз кесими. Мен да алабла бирге таккан эт. Мен аңа настолько разыма, класс жыйылганда, 22 жылдан класс жыйылды да, жыйылганда торт эттирдим да. Тортну үстүнө да Галина Исхаковнаны да унутмайын жаздырып алай дейт. Мен да не атыгилге терге билмейм аны. O saatten kartçığım izleyimden tabi almayı küreşemem o saatte yargana. Маблай жаңы жыл келе тебресе бола болурдула не хари игизатта бу дүйнөдө багал караучула багал Фатима Асият мени да биринчи окуткан учителим Галина Исхаковна болгон. Керти. Ой, низкий поклон Галине Исхаковнага. Сени ник булай бек сүйөм деп турам Фатима экибиз да Галина Исхаковнанын канатынын түбүнөн чыкканбыз. Школга барып башлаган күндө не зат смотр не зат болса, Мариям Гачаева деп жаннан жаңа одноклассница дейсе деп кеси күлгөн этет. Одноклассница болуп, арттан туура эгечке бүгүн да бири-бирибизни эгечтердин бири болуп bir-biribizini alay tutabız. Qaydasa деген жырымы жазган, дагы да нек сүйесе сен деген жырымы жазган, талай жырларым да жазган, bir-biribиz була бүгүн да малай жашайбыз. Игичик, айрючук. Аны көбүзмө болбосо ама арты чыксам. Мен да бир шүрүшкө ветерлеп баргам. Школда жырлап турдум. Школ бошалганда училищеге кирдим. Анда да не зат смотр. Училищеде кимге окуйын? Фатима каршы жол сайын сурайым деп унутуп турам. Училищеде кимге окугансың сен? Училище техник-технолог по швейному производству болгонмун. Чепкелде да тиге билесиң. Чепкелден тигип, неме керек болса, неме практикам болмай сразу кеткенме да, окуп бошаганым була сразу булага келип калганмын. Алай бош кесалыма келип калмагамма, кеси колу була тилей келип, аблай мешнала жасалып, күйөөлөп келип, болгон курмаллыкта, болгон кубанчта, карачайны болгон адети да керектилисинче этилип, алай айрычук. Ненче керек келген эле тилей энди булай алдамай түзүн айтсаң. Да бу Алла сөзле табып, алай тилей келген эди. Адамны артык кыйнагандан не барды? Бирки Аллаху Тағала да жумшаклыкны сүйет деп аңга дер да неме алай айтканмадай бетмейбиз жаштар да тааныйык да бири-бирибизни. Хоо дегенек да бир күнү биргөнө өткенек да ол заманга. Аллах буйруганыча болуп калганды. Концертлеге затка жүргөн заманда булай бир адам күлүр, челметир чалый затын болгон бизге алай бир сейирге апарай. Бу жаңы жылдын алдында. Дочь дегенин айтчы, анда это твоя дочь снаха деген. Ну, твоя турбеси. Неме кесим жаңыз жүрүмезге. Не от концерт болса, не анабызны алып барама, не Казбек жарлыны кесini алып барама, не Алладан бош булук тапмаган күн болса, Сабиледен алып барама. Sonra bir kere va Черкескиге ма как раз барабыз да, анда карткада түшүп. Бу кызыңмыды, келиниңми деп ызыбызды.
Bizden sürüp bana oy bu kelinimdi beriyiz benim kaçıp berdi. Alayda minge. Ol boğan sattala yetkelisin çırt kesim yürümek işi çok aytkanına çıkar. Alayda nimeti berkeleti bizimden kimin boladı dep mamadan Allah случайımızda boğan et. Bir kere barabız Çerkezki'ye barabız опять o günde mama düşedi. İkimiz de konsertke düşsek alkın жаңы tanı. Bir 10 yıl bundan alda olur ol. Sonra Can Gurazov'dı ведущий дейлі de. Sonra men айтама, мене неме Фатима демейін, Фатима мама бір дерсіз деп айтсам. Вообще eşitmegенче etip тұрат бұлай. Fatima mama o de bu nege ettireyin kesine. Men atımala aytsala jaratıp aytayım. Fatima demeyin, Fatima desele jaratıp kesmala ayttırayım. Fatima de baytsala. Udarениясını saldırayım. Fatima. Can Gurazov'nu жаңы tanıganбыз da Fatima dep koyat degenme de аңа ayttır tanıta turama kesimi. Men de tanımayım anı. Ol da tanımayt meni. Жаңы tübeybiz. 10 yıl bundan aldı. Sonra bir 3 kere barıp аңа anlağanmısınız? Men Fatima'ma deyme de. Alava küldürüçüle boğallarında bilmeyim men nemeler işleri talay. Sonra humoristli bolup sonra çıkıp meni zamanım jetkelli. Bu scenaga çıkkan Fatimala biri Fatime deyit, biri Fatimat deyit, biri Fatimama deyit. Ma bundigi çıkar kız koymaydı meni. Fatimama deyip turat deyit de. Allah de balay cünçüyma küçten çıkıp lay. Çıgama kakras Magoçyeva, Canibekova Maryam'ны kaydasa degen makamı sözde anı jırlayma. Sonra blay jırlap boşa qallayma. Mikrofonunu alıp, olda jaratkan mı etken makamı. Da bu kerti de Fatimat'ta de sağ. Ondan sonra Nalçike'de çakırılıp başlap, ondan arı nemetlingen edi. Tanışlığımız ikilikке aylangan edi. Fatima beni esimde de bir yıl Şkeken telekanalına operatorunu alıp Nalçike bargan etti bir konsertke. O zaman da esimde de Tambilen Kaspotnu da körgenem. O zaman da sen de çıkıp bir ayrı jırlaganen. Sonra bolgan Karaçay artistli anda Malkar teatrını estradasını deyim de sahnasında jıрлай illi de bir tap igi alamat konsert bolmagan mıydı Fatima? Bek kuanıp kelgeneksiz ökünmeni güçlü költürüp. Gedelyana Huseyni kızı Fatima gitti Karaçay rayonu Terezelinde tuğandı. Şkolda okuğan zamanında oğuna jıрлап başlagandı. Okul ustası kiyim tigүүчү bolganlığına жүрegi bula saylagan işi jыр bolup turады бүгүнгө deri. Alaya biz seyirсинген Fatima yaşaunda jırga ulu orun ayırmaydı. Jırını birinci orunga salmayma men. Ник? Allah razı olsun menge süyüp tınlaq Allah'a. Alanı süymekliklerdi meni bu palasada tutkan. Bekmeyikte turganga da sanamayma kesimi. Em zalim jırlaganga da sanamayma. Совсем atılıp kalganga da sanamayma. Em alamatı arasıdı deyle da Zalotaya Seredinka. Kesini Zalotaya Seredinka da tutup turasın. Alayga sanayma ne saat al itibandan dörge barsam dep çırtanın üstünden bulay örge çıkıp ketip bulayağın üstünden yaşnap kalırga çırtanga nemem жоқ, urungan zatım жоқту. Просто Allah bergendi. Тиккен ustalığı bula kalıp ketmey, Fatima üde etilgen jumuşnu bарын tolusu bula bilip bir zatını esinden taydırmay alay usta bardırады. Anı bula kalmay tort eterge süyüp, bu köz uzamallada tortla etip da satıp turады. Alaya üde şuurunu tışırı adam süse sümese de tedi da, bu jır-jırlamagan közüünde ne zat tuğum iş bula köreşkenin bilseygiz bağalı qarauçıla. Endi ma biyagında aytkanımça bu koronavirus pandemiya zamanda har jırçı aktör kesine bir türlü tuğum bir iş tapıp turады da sen tapqanmısa allay iş juqqa okuğanın zap bolgan mıdı kaydan bir ölenle okuğan detelle. Kalay kesi starat etip bilmegen zatında bilge küreşip lay nastırna alamat adamla barla. Men allay bir alamat tülmedi. Anı için ol bergen alama da berilmesi kalıp ketemi alay. Berilgenge sanagama da bunu mulay masaj etip arderde anlagan eteyim. Tışır ulabla.
гитче сабичикле кетерге сайлаган маданы только тышырула и гитче балачыклага. Энди менне лагым менне да биздин караучуларыбызга да лагымларын үстүнөн бир айтмал массаж деген не зат немелери секретлери орусча айтсак секретлери бар да ол массаж деген ишни. Мен, например, кесимде ол устаз окутуп кеткенден sonra ачкасында төлөп иги бага окуп кесимде алай айткан мадай бет негизин алай окуп бошап дипломун да алып тап красный дипломга красный кесиде кызыл красный деген. Қалай айтайым, адамға тиісім, талай адам келіп кеттіле да. Талай адам келіп кеттіле, менен қуанып кеттік деп айттыла. Мен көлімі алға айтып кеткенге санамайын. Мен алаға тілеген еттім. Неден иги болдығыз, мен еткен заттан. Баштан аяқ қолым тисе аңлаған еттім. Аблай аңлаған еттім. Аны жаңыз чувствовать етерге болду. Жирны машинаны жүрүтсең бир чувствовать етер керек деп. Жирны аны только чувствительный затлалла. Былай аңларга керек деп. Маблай ит деп көгүс маблай етерге керек деп ол колба көргөстө тургалыкка тийип, аны адамны чувствовать етип, массажны адамга калай этсе, аны бек ачтып да коймай, тийген атлы етип, лишь бы ачка чунда этмей. Керт көлүңла адамны кубандырып ерче. Фатима кичелигинен бери Куранны окуп, билип, бүгүн күн сабилерин Куранга кес окутканы була калмай, үйүнө Кураннан устазны чакырып окутады. Сени бир таксаң барды, сен аны бир танда азайтасың. Сен кичелигинен бери Куран окуйсың. Аны үстүнөн бир эки сөз бир айт бизге. Мен де тортнуп немелерин, ингредиенттерин сора башлаганды. Аланы вообще ничелемейин салама деп айтырга десем, вообще башлаган. Аланы чувствовать етип коямыз ингредиентлерин. Булай атып коелди тузну затны. Куранны мактап Аллаха Куранны 14 жылымда окуганмын. Окуп бошаган эткенмин ал заманда. Бошаган эткенмисиң? 15-те бошаган болдум. 3 жылын окуганмын. İlyas Hacı bugün de sağdı alhamdülillah. 2000 adamın içinde первый место algansa dep meni Kur'an padarita etip neme eşikten kirsem ablay altın Fatih sen altın tülse brilliantsa deyit da okuy turganlarını blay etip kolu bula tıyıp partada kartın yaşında tıyıp al bir igi okuyun Kur'an'ı. Ну, лалай тайди. Кассеталага да тыңлайм мен да, анда кайсы мотивни арюга санасам, эрле албаны чокуп тебрейим мен да эрле. Ол голасың болгон немең болгон болмаган деп анчын со. Энди аңа аннан неме көрүп мен да сабилиге Резуанны улучукну медреседе окутканбыз. 9 жыл болгон дейип, тоже 3 жылны 11 жылга дейин анда окутканбыз. Эки китчени Бұлайда қоншыбызны қысчығын әгечім, дағы да бір әгечіме жашчығын Мухаммад Хажиден тілеп, Дин Ислам Хажи деп бір имам жашчықны чақырты бүйге. Понедельник, среда, пятница үйде оқытабыз. Не затнайт Семеллені Дин Ислам Хажи Семеллені Дин Ислам Хажи Мухаммад Хажиге тілеп, аны игілігі бұла. Енді мапсаатта орыс сөзледі қатыштыра кесібі сүйгенше сөйлешебіз. Болған қарачайлы далай сөйлеше болурлам дейме. Артзамалла да. Мене понедельник, среда, пятница Құран оқыту үшін чақырама дейсе да. Ол понедельник, среда, пятницаны менне де біздің қараучыларыбызға да қарачай шабырай. Марем, бүгін неме қалайда болсын, неме вопрос чықла сорып қояса сен. Баш күн, барас күн, барас күн, среда, байрым күн, пятница. Фатиманы сахнаға киген чепкелерін үсінен көп тауру хайланады. Біз бүгін аны чепкелеріне барына қарап, қайда қайсысын тіктіргенini, қалай сайлағанını чепкенini түрсінін, аны барысын үсінен соруладық. Сен чепкелерini kimге тіктіресі, kimden аласы бізге хабар айтаны? Чепкеллені жұғын açıp kişi seyirsindir Аллық күлді кішіні. Алай kimde talat деп не қадар жабып, не қадар арю затланы неметірге сүйеме.
Har bir çepkenin bir türlü haparı var, har bir jırımı boğança. Так что bir çepkenini anam hacilikten alıp kelgen, bir çepkenini usta tigivçe geçim bardı, bir çepkenini teyin kızım sauğağa bergendi jırımı jaratıp, bir çepkenini bir keçege tigilgendi, birini alay malay. Konsertke barlık bolup tigelgen. Ben bardım, risavat ettim, kumaçını alıp bardım. Men mabu çepken, iminna mabu çepken alaydı. Men risavat eteme çepkenimi. Mablay bolsa süyemi. Lay bellim buğulup kalganım lay kuyulsa jaratama deb alay etsam. Ol deb jatıp çuklap kalsam. Ol örttemle qattı gibi anı tağıp durat menge. Allah kele turgan жылның bir bizge tül kralga tыңы bersin. Tireme komşuma, juğuqa, tenge, ata canımda, kayın canımda. Tiremde komşumda ölgenlerinde Allah ölmezlik çok ayıp etmek sana aytkan ölgenlerine koşkanımı. Allah'ın Allah baran günde imamla barıp aytıp sözümüzünü ağzımıza salıp barı nasip bersin. Amin Allah. Amin Allah. Canı jıl, oğurlu jıl bolsun. Sağlık versin, kimge de nasip versin, kimde de kölünde iyi muratını Allah sonuç ettirsin. Bu avru kaygını da alay cengil tohtar kaparı çıkmaydı. Koronavirüs ösede ne zatese de. Allah bunda kesinlikle jasımak olma, Allah kesinlikle kesin bir boluşluk, kesin bir çuklatsın ya Allah. Bu cangıcının alımla tileymi ya Allah, umut eteme kesinlikle bir kabul eterse de. Bu ösüp gelgen jaştölüge ya Allah'ım sen kesin bir sınırlı jaşa buyur. Ters kullarını tür jolga süzet, iminga dinge kaytarsın Allah kesin. Borluqlаны Фатиманы үйүнө конакка келип турабыз бүгүн. Ашият деп Фатиманы жанынан татлы аначыгы. Жаңы жылыгыз угурбла келсин. Amin Allah, amin Allah. Kral tыңına uğurla kelsin ya Allah. Kuvançla jeteyik gelir zamanla da. Allah bu zamanda da Allah'tan da umut bet çarpıtı bir şey.
şehir türmüdü. Sizni ananızını anda namında da cırlatalları. Teknikanın içinde bir kara çıkız. O texnikanın küçü değildi, kesin kelgimi. Ura!